بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Sawa hamdi i sa i zahvala pripadini Allahesi, sojtanu jeki. Uzalesta vadunane. Jedino ovisilo haku pravojeg insani jek džini lesi ibadet tekiro. Ovi yaratin gjamin, o stvorin gjamin. Stvorin gja sasu dženajem, sasu na dženaje. Sasu dikajem, sasu na dikaje. Jedino ovisilo haku jek insani lesi poštovanjem tekiro. Rodaje zaštitem spastar Allah subhanahu wa ta'ala, ta rusallošim pe Allah se yaratin gja. Ta ramarlošna duše, ta ramare delja, ta ramare günahja, rodaje oprost lesta. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala uputi neko pravo drumo, tačno dva manuš, a dva insani to neko hidajeti. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini to vol, ko krivo drumo, znači ko dalel, ko dalaleti, tačno dva manuša neko dalaleti, niko ne štita ni neko pravo drumo. Hem mesto zličina kaj taro Allah ja verdona ne, hem kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, lesru posledno poslaniko tano, kaj Allah bi šalgjala menge, ti ikalja men taro dhulumeti ila nur, tari tomina ko svetlo, taro biđandipe ko džandipe, taro reklošno hali, taro reklošno situacija, hem lošno život, kojeg pošukar situacija, hem pošukar život, ko dunja luko, hem ko ahireti, ako i karemen ko duibu kja, o prvo o Kur'ani, adlatane Allahe Allah esere, hem udujtu o sunneti pegamberesru. Vakiri Allah subhanahu wa ta'ala ki surat Ali Imran, o tu men suverinena, daren taro Allahi iskano dar, hem mamerin nisar osim sar muslimanija, hem vakiri ki surat En-Nisa, o tu men insanija, daren taro tumaro gospodari, soje ratingja tu men, tari jek duša, hem nesar kirgja e džuvla, hem ulendar duj, kirgja but, murshen hem džuvlen, daren taro Allahi, so koleso anaf tu men pučenale, hem ara kene urat binska veze, tačno Allahi dikela tu men, hem isto vakiri amaro gospodari, ki surat Al-Ahzab, o tu men suverinena, daren taro Allahi, hem vakiren samo čačipe, da bi te kreo Allah tumare delja kabuli, hem te oprostini tu menge tumare grevija, hem adavasu ka pokorinel pe ko Allah esoro, hem lesoro pegamberese, tačno bari pobjeda do mingja. Najšukar lafitano o lafi Allah esoro, hem najšukar uputa pegamberesiri sallallahu alaihi wa sallame, hem sao lošno bukjatano jek nevotati ko dini, jek buti ko dini su pegamberesi na skavjamenge, hem svaka dja buti jek bidati, hem svako jek bidati jek dalaleti, hem svako dalaleti ingari ki jako Allah te arakim tari jak, Allahumma amin. Pravalen avdvi manga otkira tu men sa lafi, taro jek tema, taro jek buti, so amen živine ki isto država. Tu me nekaj teko Duisburg, meko Berlin, ali ki isto država živine. Amena muslimanija o Ibn Qayyim al-Jawziyya delini o insanen ko dvije grupe. I prva grupa adijatani ahlul gafla. O nardo su živinena ko gafleti, jatiško sojbe. Emi aver grupa ahlul yaqadha. Adlatani su štingetaro sojbe, hem živinena po život pravdeja kenca. Hem meka kire avdivetaro Allah dvije grupe lafi. Hem tu omo pral, birin tuke ko krajo, ki savi grupa tu mangjatovi. Pravalen, ами живине кек държава, со кет само кет клевете раке джамие или таротиро дара, доста фитне аджкерена ту. Хем доста букя дикея ту, со цидена ту тара Аллах субхану ва та'ала. Хем со керена ту те бистео ахиретем те господаре. Hem suicidin dotu te zalubinetu ko akva dunja loko. A akva dunja loko, ko bor vrednost isi akva dunja loko ko Allah subhanahu wa ta'ala. So nardo svaku dive, na samo še panč pute nego efta pute ko kurko, uštena ko šovo sati sabali ili pančo sati sabali, samo da bi te prastan paljak je dunja subhanahu wa ta'ala. Ali
Ko bora dva vrednost të reke dunja ko Allah s.w.t. O të më pral, so i në sprem në të kiret këto alarm, të ushte bukjake, e li terminese, ama në kiret këto alarmi za u sabah namazi. O të më pral, so svakët ju muqinetu të zaradine, dinari, pare, të kinet ke so mangje, të ha so mangje, të pje so mangje, hem su bisete gospodari. O tu më pral, so misli ako bor, vrednost i siko Allah s.w.t. a kje dunja. So tu svako di veki goditu ke dunja. Shune shukaro pegamberi amaro, sallallahu alaihi wasallam, so vakiri amingi. Vakiri e dunja, u e me fiha, o dunja loko, o celo svet. Hem sasu i si u zoleste, ko zom vridini ko Allah, la tusawi inda Allahi janaha ba'uda. Allahu akbar. Vakire me njëmëro pegamberi, o dunja loko, o celo sveto, so i si Andre, taro shugje gjuvla, taro pare, taro kera, taro vorda, taro na gjenama, so i si. Vakire pegamberi s.a.s. Vridini, nina vridini ko Allah, jek pak, tani maki. Allahu akbar. Ko bor baro kava? Baro li kava? O më pral, svaku dive ushte, muqinetu, za kava. Ma bisre kava. Na vakira me, ne gamuru pegamberi Muhammed s.a.s. vakiri. Adobor hari, ni adobor vakiri pegamberi. Hem shune ndajle së vakiri, na qiro lafi. Vakiri. Walau kanat tusawi inda Allahi janaha ba'uda. Allahu akbar. Hem sobi o vëlla të vëllë në adoboro vrednost të rakva dunja luku, sarik pak të rimaki. Lemesek Allahu l'kajfir o shulbeteme. Allahu akbar. Të vredini në kje dunja, hem sasu i si u zulate, sarik pak të rimaki, adobor t'ikno, ko Allah, adoboro vrednost të vëllë i ne ko Allah, o Allah një të dozvolini kafirese, jek pani të pil. Subhanallah. Subhanallah. E Allah ese a kje dunja, në në njëse o vrednost. O më pral musliman, o Allah ty ke mangila shukar život. O Allah mangila ty ke radusloko, rahati. O Allah mangila ty ke o gjenneti. Mangila ty ke zadovoljstvo. Naza pinda berish, shëvar desh berish. Oftoa desh berish. Hajte vakira živine shëll berish. Dali tu, ke živine kje dunja shëll berish. Shaj svaku sekunda dva zadovoljstvo te usitineli, kje dunja, shajlja da. Omo pravo tu inano prva bersha, čavoro, tikno. Nahleve niște tare kje dunja, samo kelea tuke. Dok te berese, deshu panj, deshu shov bersh. Hari ti godi počmini buti te kjerel. Dok te kuveki buti, zaradine dinari. Akana počmini o život. Akana šparine hari nešto. Dikete žininetu, diketi kinetke vorda, drama so mangje, diketi kinetke so mangje, tako dalje, počmini. Hajte vakirata robiš berš. Gjikida tu kovetu sila kuveti. Te votu pinda berš. Šaj ti živine agjar ku duni loku, te usetine akva uku, staro akva duni loku, sarsunan ne biš berš. Šajli. Šajli te votu ket kisitu šadeš berš, ehtadeš berš, poro manuš. Tu dvajić kireo merive mopra. Kadla berša, šajli tu te iklobe negde te džatke ko odmorje te rumnaja, šajli tu te kire somangijatu. Ma to ne te više kuveti sila. Znači taro, biš berš, džuka ehtadeš berš. Ajte vakere džuko pinda berš. Ko bor berš adava? Trianda berš. Omo pral, su živineja ka te šaj ehtadeš berš. Su mučinjatu svaku divjaka dunja, a svakva dunja luku, su prastaje pala kje dunja. Ako zom te prasta nikad naši tere sjadija. I dunja džala, a tu pala lati nikad naši tere sada. Dok te mere tu prastaja. Ko kreo kad i kjetu vrednost, o pegamberi su ovom vakir gaming. Omo pral, hajte vakirata robiš džiko pinda berš, šaj tu, te usit nekva zadovoljstvu kao kod dunja luku. Tala okla trianda berš. Ko bor lendar sove, jek tretina, a gledali na. Ko dive jek tretina sobava. Znači cilja bila deš berš, samo sojbete i ne daro trianda berš. A čile kozon, piš berš. Kerea buti dali na. Ma gledate votu dinari, mora buti te kere. Ko bor kerea buti, isto jek tretina.
Isto cile deshbersh. Deshbersh sovea, deshbersh kire abuti, a cile deshbersh zadovoljstvo ki dunja. Allahu akbar. Od celo dunja, luko su dikjeli dugačko, deshbersh. Ama čumace. I matematika da ili žal. Talakla deshbersh. Kuzum putja na svaleve. Kuzum putja bisheja haya maru. Kuzum putja kelman yafi Đakovice. Cile tarala deshbersh, isto pana panč bersh. Celo dunjaluk panč berš mu prav. A tu svako dve prastaja. Sad dirino prastaja pa dunjaluk. Alam tari Kosovo, alam tari Srbija, alam tari Makedonija, alam ženava kutara katiki Germanija. Dinarese. Parenge, dunjalukose. Na tebe ti siklevetu dini. Na tebe pomoglo ko Allah subhanahu wa ta'ala, nego pomoglo ko nardo. Ti sikave çalamite forde ko biyavaşay. Eli kerete vazgeçti ko ker. Önte vakit dikeli filan su kerga. Maşallah be. Deş berçki Germanya diso kerga be keniga pare manuş diso barvali pe keniga. Pamet na manuş. Amin misne pamet na. Koy sovala ko soybe setin tume ko prvo laftar ibn Qayyim al-Jawziyya. Isi ahlul ghafla, ahlul yaqadha. Aklan nardo sijivinen agar. Prastana pali dunya. Ona gar jivinena pravdaya kensa, dali pandaya kensa. Akıllat eni ko gafleti mopra. So tu bakire o maşallah disavu kerkeriga. O savu drama bozini. O. Akva manush ko soy betanu mopra. Akva manush bisterga su kadisini pelese. Akva manush bisterga kakavo melekel maut angoleste. O sovala ama ketkavo melekel maut. Sarini kadike sartumen su dikena manakana. Kadikon melekel maut angutute. Magiyati virne darina kadikele. Ama olesa naštite naši. Kaj te prasta, kaj te naši, kaj te dža našti, na ne spas lestar. Ama niko na džanula ke tavala dva melekil maut, omo prav. Te avut ke akana, aču mancaja, zamisli akana ngo tu tavala melekil maut. Kava ki uti ke taratu telo, hajde duša, iklov ko tu gospodari. Kava tu spremno akana? Zamisli akana vala tuke. Spremni janto adeli divese? Tali tu panda ko sojbina. Prastaja pali dunja. Bisergan te gospodare. Bisergan u ahireti. Bisergan ka ik palo meribe. Na ne sojbe za uvek. Sad ne save na duše misinena. Na. Palo sojbe samo dujte načile. I si cehennem hem cenneti. U cenneti zadovoljstvo i svaku sekundu. Na za šelberš. Na za 500 berš. Na za 1000 berš, nego za uvek. Halidine fiha ebede valagiri. Ya ahi, omo pral. Subakiriya candoynan. Tu manget te forde zadovoljstvo za uvek. Za 5 berš. Za zadovoljstvo kad je za 5 berš su açılotki. Da li tu neki godi? Da li tu neki godi? Prastaja celото живото палакия дуня, со вредини ние патари маки, ко Аллах субхану ва таала. Хем ту само со панч бершајте користинекава. Хем би сео ахирети за увек, задоволство за увек. Tu nas preminjatu, uštitare to sobe mu prav. Mavta radila, negovta radila prala. Hem pejna, so živnena Ibn Qayyim svakiri, ahlul yaqadha. Lengi jasno sa. Canina su kalcikeri len palo meribe. Canila kao melekel maut kalcikeri. Canila da adalese spremini pe adaledi vese. Spremini pe sarsu, spremini pe drumose ke jala, ke cidea drumo, tu spreminiatu. Che già drama è spremniati drama. Per la benzini. Già chi banca le opare. Spremine harci. Spremine shea. Spremine pokane hediye. Sa spremno tutte. Em tu già che ti sovei, io stet che drumo rahati. Sa spreminja. Nem tu stres, a gledalina. A zami si ne umnita sa balea, в тези сати вас. Хайде ушти каджак неки Македония, само Македония бе. Она спремиум нищо, на канамора теже. Как е tu camarero, nu? Абе, кай ка джамање tu? Наш пецира дари. Ама скава кире мелекил маут кит кава? Камареле исто? Сатирам на? А? Кава кире исто? На, извини. Не спремно. Ава пало деш берш. Шале гя това кире са шва кире шатирам наки. Нашти му прав. А дали се ушитарото сојбе масо више? Доста су ке на клаберша? Ушти! Спремито а дали дивесе?
Shunen te jane su kadisini pe. Akala su vakirawa nani paramizia. Akava istina chachipe sa su dikena tumare akensa. Akava saso akanaka vakirawa kadiken ko akhireti. Tumare akensa kadiken. Diken Allah su vakiri. في سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أكنا شون تماري سرتسيا نا تماري كانيا دم كنا تمارو سرتسيا نا تمارو كان والله وكيري هم كده الله بارو مصيبتي يباري كاتاستروفا فإذا جاءت الطامة الكبرى значи يوم القيامة البا بارو مصيبتي كت كاديكات با свако амен катресина свако кадарал свако кавакери нефси Като пегамберия најшукар инсанија о мо прал демато срце на нато кан о пегамберия кавакери нефси кадаран каратара два диве су кавакери амен су кавакери амен су пердейнам хараменса су кавакери амен ко два диве вала вакери hem kida alo baru musibeti začo sudno dive o teo insani ka se tini pe sokerga taru pire shukarem losh nadeli hem kida anilpe kida ka anilpe u jahim znači u jehennemi svako kad kille oštro jasno kad kite akensa u jehennemi ako je naklao granice Allah eseri znači kerga haramija Bizo kraj. Hem kasi ne u dunjaluku považno. Znači koji se olako, koji živini ko gafleti, ko sojbe, olesi dunja važno, na ahireti, na interesini la ahireti, dva dur. Dali si dali na nena džanava, na diklumadava. Me verinao samo kad vas odikava. Dikava pare, a dali se verinao ko pare. Dikava mu nefsi. Djela palo po nefsi. Lesro nefsi devil kergeli. Lesro stras devil kergeli. Lesre o pare devil kerge anay Allah subhanahu wa ta'ala. Na zaslužini o lengi tekere tu ibadeti. Lengi devil tekerele. Nego samo jedino Allah subhanahu wa ta'ala. O vjeratin gasa. Samo lesre zaslužini manuš ibadeti tekerele. Hem sav devil tekerele. Panda fa innal jahima hiya al-ma'wa. Savuk rekao veli adva manuš su vela hem živini po život ko sojbe. Sa svakirgam dunja luku prastala. Panč berš dunja luku prastala. Jando manuš Mučini pe za panč beč. Savuk rekao veli fa innal jahim hiya al-ma'wa. Olesru kraj ko jahim. Ko jehennemi kao ki jak. Jek primjer kada dugo namen je. Sabi jaka dia? Jak tarekija dunja. Hajte vakira lava, car vulkani su i plola dva najjako jak su misnao džanea. A dia jak kada ratar jake džene mesiri. Allahu akbar. Allahu akbar. I jak tari jake džene mesiri daral. A sus tu nadarajamo prav? Sus tu nadarajamo prav? I kelatu ki, ko sojbi nam panda. Ušti tara to sojbimo prav. Kad i kjekava, kad nas sasova kirgum, tire kenca. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ali kana verčana Allah. Ali koji ali adava koji darala petane se ko piro gospodari hem sobraninga po nefsi taro lesro hawa taro lesro strast čači pase u dženeti lesro krajko. Znači dike način mancajakana. Vakirgam Ibn Qayyim delinio insane ko duj delija.
Jek insania su živine ko gafleti, ko sojbe, Allah su vakir gjam, prastana celo život, od celo život ostvari panč berš, prastana pa olati, pa dunja, ko sojbe tani. Sabo kraja olimur. Cehennemi, amen kadi kao cehennemi. Hayte cehennem ko zon baro adva cehennemi. Ko adva dizve, o Allah subhanahu wa ta'ala vakiri, ko suret al-Fajr. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم Kad avlato gospodar ima meleke bešine ko safije. Hemaneva po cehennemi u mufessirin vakirina. Ko bor meleke trebala da bi te cidena dva cehennemi. Ko svako jek socidela o cehennemi eftavardish hilade melekija. Ko bora dva cehennemi adavatu kad ikileti reakensa hem açıman se misin ka advango tutya kanadi kiyamo prav mavko soybe vallahi vakiri ket avala o cehennemi hem o melekija adva senaryo tu otrandu ya ka ko adva dive kad ikele kad si dena dva cehennemi im tu kad iketi akensa hem vallahi vakiri wa burrizatil jahimu limen yara ko vole se jasno kad köpe akensa kanakva cehennemi kad vam momenti suka kiril vallahi vakiri mengi فيوم إذي يتذكر الإنسان ما سعى كادوا ديفي كادوا مصيبتي كاستيني بو إنساني كواكيري سوكر يوم ما تاشنا كواس واكير يوم كان دكام يكنت سوكر يوم ب يوم يعض الظالم على يديه كوابرا يتواكير الله كادوا ديفي ظلمجيه كاكيتيني بو واس سوبيو بشماني سوكر يوم بما يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا mangi te gjavine pa o pejgamberine lesro drumo te pratinavlejne hem naši nište kila ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا o kafiri kavakir nevernikom ko dva momenti te vavine prašina bolje mangi prašina te vavine a tu ko ve frdimo ki jak ako bi se gante gospodare, omo pravo. A Allah nam angelo te ko cehennem ispremi, gati ko cenneti. Hem posle Allah vakiri, hem advatano koji ko cehennemi, Allah vakiri, wa athar al-hayati dunya, so lese preći od dunja luka mjesto ahiretine. Považno lese od dunja luka ine. Ne spremi gape nisavi, ništa na kirga za ahireti. Mučin gape samo te vazıl kerek, te vazıl je ker. Butik kerga zaradinga dolar ya euro ya. Adalev zaradinga sevap ya, hasanat ya. Adia i Währung, savaki pe Währung. So šete platine ko ahireti, adva sevap ya tuke. Ker buti za sevap ya te dobine. Ti plata te vo sevap ya mo pra. Nasamo plata euro te vo tut. Namo pra, svako masi ker mučin to isto. Sada se kjer bukjaki akva dunja lukose, pa nam duplo mučin to za ahireti mo pra. Adva ka čotke za uvek. Akva keze a čotke kozom, šel berš, pa kaperel. Hem to ne te dikesa kaperel. Še te para unuke ne te diken. Ама ko ahireti su spremingjan, mučingjan, saka čotke. Allah vakiri ko surat al-Rahman. Kullu men alejha fan. Svako sveko dunja loko, svako buti. Kana kil kađa. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Jedino gospodari ti roka čolu. Ovine uvek a te, hem uvek a čol. Hem tu, hem me, amen, nikad niti što uvek a te. Ko ahireti uvek a čol, adili se spremi tuke to tan. Hem akva kava kiram, ka završina, inša Allah. Akana Allah vakiramek. Što habiri. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Ali koji darala Piro tanko ahireti ko gospodari lesoro. Hem sokirila wa nehen nefs anil hava. Bud važno mingi. Hem agar amen šajte ovatari dujto grupa, sa svegim on početak, adla su pirena pravdeja ket su uštingeta rasojbe. Sar šajte ušta, ket amen daraya tarakva senaryo su vakirgum tu mingi. Ket daraya tar sudnu divetar yawm al-qiyama. Hem ket daraya te thanese ko yawm al-qiyama.
Na gjene ka e kohë të tanë, dali ko gjeneti, dali ko gjehennemi. Ja, akhi, umo prall këtë Abu Bekr, na i shukar sahaba ine, na i mango amal e pegamberese. Vakiri, të vab me je ke prea ko gjehennemi, hem je ke prea ko gjeneti, hem je ke prea ko gjehennemi. Ka të rab me të vab fordimo ko kreja ko gjehennemi. Pa Abu Bekr, këtë vakiri, veç të kvabin e je ke prea ko gjeneti. Pa nda ka të rab. Tena këva ku gjeneti, subhanallah, men but durinam o prate këva ku gjeneti, subhanallah. Ana të rejtë arët vadive, panda sovaj amen. Pa ku inam amen? Këtë Abu Bekr, mo pra Abu Bekr bakir da këva. Ka inam tu. Së spremi nga nadri divesi. Së në që përvo dartaru Allah subhanahu ta'ala. Ma bise atë vadive, spremi tu adale divesi. Sa shajtë spremi në të dujtu, këna vakiru Allah. Wa nehen nefsa anil hava. Ola yere tinge insani, dingeli se te olem dush. Dingeli se ne şu surkini pe nefs. Amen şeti preotina dva sari dusha. Sova kira euro ma, hapi živin kjer su magilati dusha. Ma barušu žolafi, mašallah. Adresa moru plemi a gjer teletan. Su se men pretine ak vallafi. Hem kira i dusha su magila mendar. I dusha magila pivo, ka pija magi pivo. I dusha magila te hav balanu pleskavice, ka hav me balanu pleskavice. Hava magajle, nego mi dusha, di kao te ovo zadovoljno. Ki kreje gjer, ko kreje kaj kove, ko gjehennemi mu prav, so inan ko sojbe. Na, nego averče ne morate kire, so kire, branineja to nefsi, ta radva oj su magila. Ta radva oj su magila. Branineja to nefsi, ta radva oj su magila. Ke to nefsi magila te dikel gjuvlaki di ulica, tu ka fakire na. Na niti mu kaftu. Sar tu ke gjaje tiri tikne maksime, qaveja qijaja, ku supermarket, ke gjaje ti pazarine, su magil to qavo, ti qaj, tata de akava kin mangi, tata akava kin mangi, tata akava, tu ka desa su magila, tu ka ke namo qavo avakari, nas mine, bu çikolati tu ke nani shukar, nas mine tato avakari. Si ka vete qavese barakereja tu qavo ku pravo druma, gjadari na, te ne disini prese shteta, ato nefsi jo mo pravo. Isto agjer barakir. Sar si ke vete qavese soj pravo, soj nepravilo, si ka te nefsese. Tu nefsi na mangela harami halali. Na interesini le, tu nefsi mangela sama dvaho se mangela, sama harami. Tirin tu nefsi te kere harami. Mangela ti rikil gjuvlen, madik gjuvlen. Mangela ti huavi ki tergovia ke bikinea vorda, minine o kilometrije. Tu nefsi vakiri, kerbe adava ka 500 euro povishi ka dobine. Na ne problemi, koj ka gjane? O Allah subhanahu wa ta'ala ka gjane. Dartar adva dive, hem ma kjer adva su to nefsi komandini tu. Su branini pe nefse, te krila adva ojso mangila. Na, tu vodiči, a na to nefsi. Vakir je ka alimi šužo primeri, ke tu ina pro gras, tu vediči dar u gras. A na u gras tut. Su se u gras ka engari tuko svako tana. Ka engari tuko krivo drumo. Ako tu dolea u grasa, tu su magim, skaveli se kaj te džel tu, to nefsi tuvaja ka piloko pravo drumo. Ali ako tu mu kjela slobodno, ka engari tuko katrani, ko džehejni. Ama men magaj inšala ko dženeti te ova. A dale se, koji živini agjar, koji svako divele se važno, obaveze Allah esere, svako divele se važno, te spreminim pe a dale dive se sokaval palo meribe, hem nikoj našite na šotaro meribe, omo pravo. Setim tu svako dive ko ad vas, kazi sin petuke. Setim tu svako dive ko ad vas vaki junt kav dive. Hem spremim to adale dive se. Te ne obetar Allah su kaperem pishmani. Hem vakiri brinisimu ko taru Sheddet ibn Aus ko Tirmidhi ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga el-kayis من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Znači adva pejgamberi vakiri o gjando manush adavatanu so araki pe nefsa ko pravo drumo te anella so vakirgan wa amila lima ba'da al-maut. Znači o spremini pe adale divese palo meribe hemu nesposobno manush vakir pejgamberi koj adva se ko sojbe koj te nadava men etba'a nefsahu hawaha, koj prila palo po nefsi, hem palo po strast, hem posle mislini kako ko dženneti. A gjer inšala kazar šina
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب العالمين, Tu mor gospodarina, na nema nikas tutar, ya Rabbil alamin. Oprosti nam inga sva günah i greške. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. كرام مانجي استغفاري وردن تمندر ترى الله سبحانه وتعالى استغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Pralalen, akıllı laf yapdıysa şungen, nate cana katem tiklevana katar. Nego čivim tu minga laf jako srce. Ema te açon, hem te mrdini tu srce. Ema vakir od taj saka mininama, od taj saka spreminama, na. Odmah su akate većinan spremi tu ko namazi. Ko namazi gdje ti neki sežamo pral, rode taubatar Allah subhanahu wa ta'ala. Rode oprostar Allah subhanahu wa ta'ala kad kakirao namazi. Rode tar Allah oprostem uputa. Rode tar Allah te uputini tu ko pravo drumo. Te kiloto tar Allah manuša su živnjena pravdeja kinsa, a nasu ta neko sojbe. Pući Allah te ove tu tar Allah su kako menku dženneti. Kjer doa kajo Allah subhanahu wa ta'ala svako dive te mogućini tuke delja te kere su kad dobini Allah su zadovoljstvo. Molinava Allah subhanahu wa ta'ala te prostine amare greške, amare grevije. Molinava Allah subhanahu wa ta'ala te dela mingi džanipe, su adva džanipe kanaliki praksa. Allahumma enta afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Ya Rabbi tu mangia te kere afi, kera mingi afi. Ya Rabbi tu mangia te kere afi, kera mingi afi. Ya Rabbi tu mangia te kere afi, kera mingi afi. Ya Rabbil alamin, kera min tara Allah nardo. Su najšukar način halevena Kur'ani, hem anenele ki praksa, hem sikavenele averengi. Ya Rabbil alamin, kela min tara Allah nardo, su najšukar halevena sunneti peygamberi soro, su anena sunneti peygamberi su najšukar ki praksa, hem su najšukar sikavena sunneti peygamberi sa averengi. Ya Rabbil alamin, kela min Allah, su magena Kur'ane, su magena tut ya Rabbil alamin, su magena peygamberi ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin, isplasena min tariyak. Isplasena min tarikazna ko grobo, hem ko sunu dive, hem isplasena min tariyak cehennemesri. Allahümme ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin, kera min tara Allah, su bizo azabi, bizo kazna kako menku cennet el fardaus al a'la. Za uvek otete ovim. Hem amen sa mari familjen. Ya Rabbil alamin, uprosina min amari greške su kerjam, uputina min ko pravodrumu, aquli qawli hada, astaghfirullah li wa lakum, wa aqimus salam.